Pamirsa Kewentenan Pusat oleh-oleh sane nampak ring widangan Bandara Ngurah Rai Pacang Molihang Uratian Leuwih. Kahanan inucap santukan pusat oleh-oleh ketarke mendados sinalih tunggil biang kerok kemacetan dawag libur Nataru awarse sane sampun lintang. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Bali, Iputu Sutaryana Mausang makudang-kudang gena sani ketarke pinake titik rawan macet minekadi pusat oleh-oleh Krisna de Keranjang Bali miwah ring wewidangan patung Gatot Kaca nuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Genah-genah inucap pacang pole uratian sani sumeken pacang ka uratian langsung oleh personil Polda Bali miwah wantuan saking angkaning sani wenang antuk mastikayang kelancaran lalu lintas. Nambakin wenten nyani kemacetan di Suhu Bali pacang nyiagayang petugas sering pusat oleh-oleh statius punike kendaraan saning lintang nenten kedadosang belok wiadin putar balik ring checkpoint sani nampak ring pusat oleh-oleh Krisna miwah de Keranjang Bali. Sutaryano nugesang potensi kemacetan ring genah-genah pusat oleh-oleh ageng pisan. Ya diastun asa punike dani mepengabdi kahanan lalu lintas ring libur Nataru warsani mangkin nenten kaon sekadi warse sani sampun lintang. Bali ketarke pacang wenten panincapan pengeroh wisatawan utamanipun wisatawan domestik wisdom rikala libur Natal miwah tahun baru Nataru warse kalitalis lai. Kanan inucap kajrihin preside ngemetuang kemacetan santukan kejantenang pacang wenten pawawah kendaraan saking Dura Bali. Sekadi ring panguntat warse sani sampun lintang, akeh kendaraan Dura Bali sane ngerancing ke Bali, sane ngawawahin kemacetan ring Bali. Antuk punike pinaka usaha nambakin kemacetan ring libur Nataru puniki, Dinas Perhubungan Provinsi Bali sampun ngemargiang koordinasi multisektor ngarepin kahanan inucap. Ketut Winata Bali Pos Nguningayang.